Malta hija l-unika pajjiż fil-Mediterran li toffri servizz ta' manutenzjoni tal-jottijiet permezz ta' yacht lift effiċjenti u ħabib tal-ambjent. Dan grazzi għall-investiment ta' 3 miljun euro mill-kumpanija privata Yacht Life Malta Limited u li ġie inawgurat il-ħamis wara nofsinhar f'Taxbix. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li rat l-inawgurazzjoni ta' dan il-yacht lift ġdid fil-preżenza tal-Ministru għat-Trasporti Imborġ ingħatat dimostrazzjoni tal-effiċjenza li joffri dan il-lift. Fil-fatt stajna nsegwu kif ftit inqas minn 10 minuti jott imdaqqas sew ġimolli l fuq mill-livell tal-ilma sabiex ikun jista' jsirlu manutenzjoni fuq il-post mill-istess kumpanija mingħajr ma jieħu spazju fuq l-art. Dan fil-waqt ukoll jifranka l-flus lis sidin tad-dajjes u jeħles ukoll il-ħinijiet ta' stennija sakemm issir il-manutenzjoni. Il-kap eżekuttiv ta' Yacht Lift Malta Limited Daniel Gatt elenka l-karatteristiċi ta' dan il-yacht lift uniku fil-Mediterran u li se jkun qed jattira ħafna sidien ta' jottijiet mhux biss Maltin iżda anke barranin. Yachts up to 50 tons, which is around 70 feet of all types can be lifted, so catamarans, sailing boats, motorboats, out of the water in 5 to 10 minutes depending on their displacement. We offer all services in-house, so anti-fouling, engineering services, polishing, valeting, all kind of works that's required by any yacht prior to the summer, and also during the season, emergency works and even general cleaning. Within an hour we can lift up a boat, clean her and put her down while the client waits on the VIP arch we have situated here. Intant il-Ministru Imborġ fisser kif dan l-investiment privat jikkomplimenta tkabbir li ra pajjiżna fil-qasam marittimu fosthom fin-numru ta' super yachts irreġistrati taħt il-bandiera Maltija. Dak li huwa nadif jerġa' jinżel fil-baħar dak li le ma jerġax jispiċċa fil-baħar u allura jirrispetta anke l-ħtiġijiet ambjentali tal-madwar. Naħseb li huwa investiment illi ser ikompli tejjeb il-faċilitajiet li għandna fil-pajjiż.